enter mi alma, tú enter mi vida. Así Navidad iba melodía en tu esquina. Y tú mi cosecha, tapa bon que ta dimi. Y mi por novidad y una mi mesta vini. Si vos miran a bombe trata bien de nan. Si vos ten un dante zona por ahí también de nan. Si vos miran a un chines también de nan. Chapi pari bucacho zona ya vos también de nan. Divisa un bachi pico también de nan. Si vos ten un dushi si mandan también de nan. Si vos wana wapu my don ese también de nan. Si vos miran a bombe trata bien de nan. Oye, si alguien te dice que lo que también de nan. Si nambisa vos pase también de nan. Si vos miran a colo hinchan también de nan. Ya che con dar 20 también de nan. Si vos miran a siente también de nan. Día dirito cubapa también de nan. Su miserita marupa un gawegui. Hey, frisse noite, boa noite para nós temos na The Shining Light. Nós temos duche programa, então nós também temos programa como querer com roupa de bolso, tava tendo expectativa para mira e a vrouw e dames aqui está sendo algo tremendo de área de música, cantante, nós podemos mirar hasta de voice last to a, dus nota gente desconhecido roupa de bolso, dus met de bolso bem que vamos share nosso programa. Mas nós também temos um programa roupa interessante, pessoa também será conhecida mais com nada menos com Stacy. Não vou ter conhecido com Stacy. Você cada vez hora nos evita uma pessoa tapa sobre a pessoa e anifica algo grande em opinião sua vida. Cada de nós evitado não tapa tá gente não a motivar, a ativar, gente não a pone corrente taba ta quebrana a lanta ele não co pone ora ku ta tinha ni ku taba ta hasta malu dori tende na música of na palavra of na dança nós tem bijvoorbeeld Regina ku taba uma pessoa ku ta parte comida pa sete gezinnen sete gente trouwens 800 gente em Amsterdam ook segundo a mim depois de COVID está mais tanto sim pa sombra de laster e anto ya sin conta e parte caminda Regina tabay Suriname e tamanda comida também pa Corsou que mendi shonan ta hopi costa sucede anto no lubida também pa no sene nang di scholen kuda duna sim schoolkinderen schoolkinderen Curaçao tá metendo lá mas nós tem Beli Rodrigues nós temos que nós também nós tem Alton Paz também nós tem Omar Sling nou nós estava também Huizen Calor também Lady Ella nós estamos mas nós tem nós tem Jürgen Cruz sim então caminho Stacy também você por a mim estão com vai concerto pues nós não por vai relacionar nós estava tão malo pero nós estava pedindo nós não estava a porta estava presente de concerto e lastimamente agradecido então Stacy também estava a parte de artista nanku atuma a em deleitavos nós por a comparar e pida estava hopi bendicionar. Sim. Que mendi, a noite nós também tem Stacy para contar-nos quem tá Stacy. A você também será conhecido Stacy
Já cerca. Stacy, su nome tá Stephanie Stacy Saturino. Pero okay. é mesmo conta. Pero su nome de artista tá Stacy. Sim. Então, me pedi para share nos programa, você programa que tem muito interessante. Para nós só emissora que nós está subi Stacy, emissora riba, não precisa estar rima, não? Não subi Stacy, emissora. Stacy, feliz noite. Feliz noite, boa noite, boa noite. Contente de vir a você. Danke, welcome que botar, me tá cerca nós, vamos Cuba toma a invitação aqui ando tra tempo para opinar nos programas, Stacy. Tá um prazer. De minha parte também. Stacy, nós acabamos de mencionar que você estava tendo um tremendo concerto, agradecido. Ora que você também subi tarima com a canta canção que você canta e você tem uma maneira de como te diz? É público, é uma outra maneira tem algo que sucede, ora Stacy subi podium, agora Stacy tem mais, tem Stacy sumando, Stacy começa a cantar. Algo está sucede, algo tá cambia. E sei tal qual que a mim por a mira tem optreden e adoro mira para canção também. Pero para nós começar, cinco nos vai na mesura de cantamento, quem é Stacy Saturino, ou quem é Stacy de um nome artista? Botin dos, lá que nos visa, esta é uma dica à parte, pero botin dos ainda. Botin Stephanie e botin Stacy. Meu nome é Stephanie Stacy Saturnino. Stephanie é pessoa que bota erro na casa, com sua família, rustig gaan, gosta comer, gosta a televisão, música, rato inseguro. Então tem sua pida coisa, dan waarschijnlijk later não tá como los dele gesprek. Então botin Stacy, é uma da minha riba stage. Esse tá boa visa na mim que visa para ser alter ego, pero também knopje com me zet aan, com ora me subi stage e não tá para mim mais. Então Stephanie die pading então que tem que sentir tu seu gevoel, não, me tá doen na mundo, me tá geven uit binnen naar buiten toe. Dan zit Stacy. Het is zin knopje então me tá laga Dios flow. That's me. Okay. Você Stacy, me amira em verdade, mas sombra ora ba começar, tava ta Stephanie. In het verleden. Então, me apunta, então me mira a transformação de number, então me tem uma história atrás de duas pessoas na que tá eigenlijk uma pessoa, mas o number não, pero tem motivo para que botava a usar Stephanie, então agora que botou usar Stacy como o nome artístico. Okay. Seguro, tem um motivo, pessoal. Me dei a Steph, de afkorting die Stephanie, na Steph toen a passa dentro de coisa não, de subida com a carga, tur verdriet, com a luta, com a rainha Deus, com a perda Deus, rainha su mês perde su mês, pero se me pubisa quem é um que tá eigenlijk principal da Steph, dus sin Steph não tem Stacy. Stage é gewoon é karakter, é pessoa que eu miro, die stage, é pessoa que cara de make-up, que cabelo blond, dat soort dingen. Pero Steph, tá é uma metade para ding. Então, é tá hopi humilde, hopi rustig. Então, é de ADHD, dus de stuiter, pero metade de minha mente me tá gewoon, hopi humilde, hopi rustig. Dus é da Steph. Então, ja, Stacy tá, ja. Pittig. Ja, pittig. Yeah. Okay. Pero se nós papo de Stephanie com Stacy, nós vai back contigo mais tem. Stacy announce na Corsal, botaria balança com a Flávia Holanda. Nou, announce na Corsal, 1991. Com mijn 14-jarige leeftijd, maar bij Hollanda, com mijn mama. Helaas, mijn mama a perder trabalho destijds, dus nós zijn ons noodgedwongen dat we bij aqui não, para, find a better life. Maar eu opende dat pensa que não tá bem assim não, and we did, in principe. Nós bem viva Almere, então sindsdien, maar que aqui não, então minha mama mesmo vai legar me. Minha mama mesmo vai legar me, pero a mim aqui era echt aqui não, hij me trabalho. Então, ja, me arroest toen ik was in Hollanda. Maar mijn corazon eigenlijk,
Ja, outro dia me bula vai show, então me não guarda, como te sinto no também me cas. Sí, Sí. muy importante. Dus outro dia também na Corsau. Sí. Ok, tremendo. Pues sobre me tienen antes explicando boco nan que mirava na Corsau, verdade? Pero não se vira parte Becky. Stacy, boto wende op talentoso dinge parte di cantamento. Fuori che tempo começa a canta, algo da canta fez muito acaba. Foi chiquito, me não sabe como você conhece Leslie Voss? Sí. Leslie Voss da minha mama sur uma homber, da meu tio. Anto Leslie estava também me meio na sua show nang, estava cantando destijds riba Free Winds. Anto me dat nog bij canta riba Free Winds com ele. Mas salirei no carnaval 2001. Maar doe me com Tumba 2000, Tumba Juvenil 2002. Dus het zat een beetje met de paplepel ingegoten. Gewoon met, sempre met die muziek de mijn vida. Tá echt gaandeweg, maar perdeu um ticket, dus wel gewoon ben je weg, pero muziek tá echt basis para mim. Ok. Agora, que momento você tem para o mês que você começar a parte de baixo solista, que você começa a cantar a maneira que você está cantando agora aqui? Dat is echt kort geleden. Dat is ongeveer, laten we eens 2 jaar passado, 1,5 jaar. Zo, nou ja, wanneer ons, ja, we zitten met de Holanda. Holanda, het gebeurt gewoon met je. We worden overspoeld door die turcos, door muitos não. Vamos se tra, vamos ter diploma, vamos ter je inkomen. Mijn papa zegt que mijn met eten bordje mee. Ik moet brood op tafel brengen. Dus op een gegeven moment mijn worden ze overschaduwd door die alles wat moet, kuma laten los. Anto ora mabira malu, anto malogra herstel riba eigen kracht. Met de mensen die pohasi essay, me probeer solliciteren, me probeer succesvol in mijn solistische carrière. Anto zodoende. Ok, tá algo. Uau! Sí, tá paz. Você me entende como tá canta, significa que vai destroyar tur essay nang nou, die mensen dat je talent acaba, pero vai destroyar lo qual que passa com o stem ding e 3 anos capaz aqui. Sì, sicuro, di mesmo da canta na casa, anto botin bom momento não, que bota canta para you, maar in principe gewoon serieus, anto, nou ja, met je hobbyzangles também trouwens. Dus ik zei também, pero die me mesmo que dat oefen al die jaren, no serieus, en dus sinds kort me dat echt serieus. Nou ja, om terug te gaan naar je vraag, inderdaad, de afgelopen 2 jaar, zie. Oké, dus botin canción riba YouTube, que mira quase 40.000 via. 40, 30.000 via. Quer dizer, bonota te somar sanger botar, para sobra tá hopi rende mês a wak po canción. Então, segundo mim, babi sami também como ela escreve canção também. Sim. Me parece que escrevi samen. In principe, het gospel nang si, mi ahasi mi mes, so ta cantica nang existente na Amerika, pero met de translate nang anto hinka mi mes ervaring ding nang. Dus, mene Take Me to the King, die Tamela man, mi pune hibami cerca Dios, pero eta hopi, eta leidrata me un coque cantica americano, pero com mi sprinkle riba je. Sim, matendere. Ok, obrigado. E ba mention natin sundoro, e ba mention natin may party ku babira malu, anto ku it's algo que vai ter corant na opin que meni opi caminda entrevistavo também em área e com o qual passa Cubo. Onde ba cantica na também ku nós lo to com beki também bota geef aan também den jazz com tranquilidade, se como tá, acabei de botar isso pro meio ku papasa rien coisas, passa ku pero eigenlijk bo assim que perseverar. Bota geef aan eigenlijk ding op je cantica na ku bota tem vida basta duro, Stacy. Klopt. Zeker. Esse é o importante para mim. Shine the light. Riba é parte difícil na vida. Para nós gente a walk ku nanda dingen momenten dan difícil a worden aqui. En dus zit ook bij met dat verbloem. Het komt goed en het is allemaal geweldig. Dan ben ik gewoon aan het jokken. Gewoon, nos die mag die zien dat dinosaurus zudder en dan gewoon ta verdrietig. Dus mijn muziek dat enerzijds lift me op, maar anderzijds bizar dan met oké.
It's okay. We've been there. En toen met een leef met je mee. En toen hopelijk later on bepomeren het komt goed. Maar dat is niet het principiële. Het principiële is dat bodolo te midolo paso mita maar pas het niet. Zo, dat is het een beetje. Kom je moet een keer ku abo po papier maasliek die bodolo. Pasobra si bewak eigenlijk bijvoorbeeld die honden ons te binnen ons nou zien op je compartinos dolo. Pasobra bonosa kine tasi kune ne potumabu ne pocherchabu uzele as die rede kune. Kom je moet een keer ku abo dat na open die papier over bodolo na se Stacy. Paso met dat die hopi tempo kom in dat we open. Met dat we die en tot tien met 10 momenten om heel eerlijk te zijn. Ku met een verbloemen ku laag of met een verbloemen ku een excuus of met de preferheid toe, maar ik val er even mee mes, gispa mi no moestra dede, dat soort kleine dingetjes, met de riparaku die mijn referentiekader, die antes. En dan, met dan hoe bewuster je ervan bent, hoe sneller je eruit komt, en hoe sneller wordt de kiever. Ik had dena pa toekomst, voor familie en goed te binden después. Dus dat betekent, met gewoon trek de stoute schoenen aan en toe. This is me. En toen, mijn boek kan je toch. Dus might as well talk about it. Dus met gewoon echt, eigenlijk, met een take the risk. Bosa, Stacy, como gente muy, mita lo que bota tres hopi importante, pa sombra ting hopi situação assim aqui. A reality of life, não está bibele achter de schermen, pero voor de scherm, não está bem com outro mask. Então, hopi bia, bono tinko 13 bo vuile was buiten, pa toerende tinko sa, pero mita kere si, den be your true of yourself, pa bo porta pa eta hasi bo mes liber, y eta ayuda otro, pa sombra ting hopi, gente moe, que tá passando, então não gente moe so, gente, in het algemeen, que está passando de hopi situação difícil, então ora que nang mira a outro gente, nang que comparar nang mes com a persona, camina nunca minda nota rule, e così nota nota lei. No. Então me tá assim great, di abo, que atuma está aqui dentro de uma canção, para botar se ele de uma canção, pero mita querer também, para mita mira par de bewegingen, que camina lá, que apresentar também, para dar motivação e empower para outro gente moe, que está passando de situação assim, que passou no tour, está passando em algo. Zeker. En dan zit je een kos como assim, je denkt niet verdriet. Verdriet is nou eenmaal verdriet. Cuba perde gente of Cuba cachofa ise. Ik zeg maar wat. Pijn is pijn. Dat is jouw verdriet. Dat is jouw rouw. Het is juist. Het is hoe jij het ervaart. En toen amita como outsider, bij zo bo verdriet, nota behal voldoende. Of voor mij verdriet, dat mas divo. Nee, we hebben allebei verdriet. Laten we samen huilen. Ja. Mita opigre. Pero ons baie dinge parte di local ku mambisa tresay pasapa sa kubo ku babira malu na mitin certo pari potreta me comicera mostra tambe kiko ta local ku appasa pa na por comprende ku ta algo con eta algo con best heftig. Hoe bisa heftig of zo. Se mi pone un dia potreta en una resaki Stacy. Che cosa lo qual passa con Stacy? In een notendop. Het zit als volgt. Met een workaholic voor bisa, gente ku doorzetter in masker, multiple masks. Ik ging gewoon altijd door. Un dia primeiro com mi stage também, cara, me tava bem claro com mi opleiding. Maar je gaat kaas en toen, me tava assim na cansa que men cansancio que não é normal, maar droom me 3 dias achtereenvolgen. En toen mas die ineens com mi linkerbeen tava gevoelloos. En gevoelloosheid, aqui da subi bij riba, com mi rechterbeen, com mi linkerarm. Dus bij hospitaal, paar jaar na mandar mi casa andina zat Kiko.
ora ablaiko echt mino pokana. Dormide na tenemi 2 lunen in hospitaal. In de tussentijd we komen zitten non-epileptic seizures. Ik meen epileptische aanvallen die eigenlijk niet echt epileptische aanvallen zijn. Het is gewoon een reactie van je lijf. Dus mi akeda sikur ai mei ku aanvallen nee. Anto ku gevoelloosheid in beide benen, mi pora move, mi cara, het hebben pas onberoerte. Mi cara dat we hang schuin, mi taba dat papi kon scheve mond, dat in periodes kom mi papiamento no taba echt helder. En man no taba dat move, tin momento wat mira ta met mi mana no ta move gelijk. Dan nota meeste mensen dan move op je gelijk, die mi ta af en toe het slaaf. Dus gewoon mijn lijf, mijn korp is genoeg om me te escuchar. Op een of andere manier het klap dicht. Ja. Het klap volledig uit. En toen, tot die jaren, dan echt zat te kijken. Dan hebben we het gevoel dat het iets of neurologisch was. Of algo, een conversiestoornis. Migraine, dat een vorm van. Migraine, dan kost je bisa, in principe, voor het midden moet scannen. Pero é dolor. Ora, wij scan ting bepaalde vormen van migraine, als ik het goed heb. Dat is me ooit verteld. Ik weet niet of het nu wel weer na mire. Bonota mira die bescan ki het in de leuke best, terwijl allerlei andere aandoeningen sibota mira. Pero migraine no. Per persona tin dolor is hetzelfde. Is hetzelfde concept. Bonota mira nada de nieuw MRI. Nada, pero het is er gewoon. Anton, dan te preek, boku naalde, minosa mes. Dus ja, maar zit 1,5 jaar in een rolstoel. En in de rolstoel? Ja, different ik zie in een rolstoel. Simpocana. En het ergste wat passa minuta is dat ik botabira als je wanhopig zo met dat we 3 hoog zonder leeft. Dan met je en toen niet op een salive in mijn kaas. Die brand breekt uit, dan zouden we niet meer leven. In die 1,5 jaar, wat kan je dingen kaas heeft? No, een lange kost bing, maar bira asina obsessed ku haya ruimte para mim comigo. Ku me dava de bepaalde medicatievormen, ku dava gewoon activeer me. Dus me dava de tekenen para mim porque da focus haya kaas para mim, en dan después bota haya rustgevende medicatie, dus moet je dromen at some point. Dus me dava tu me cena para me dromen. Después que adelanta 5 dias busca kaas, dromen. Dus me para bira gewoon een hele zombie. Me dava echt een zombie. Pero het mooie ervan is, alle voordelen heeft zijn nadelen, maar alle nadelen heeft dus ook zijn voordelen. En nadeel brengt me een huis. Qual dat is mijn voordeel, maar een mooi huisje, dat je een traplift, het met de bibel ainda. Het is een traplift, dus we voor assim, arriba je bij arriba. Pero maar dat is verslaving, die remedie. Aha. En de ora bonotin dulmas para focus, pues vai em cascava. Pero el habit die que toma remédio te queda. Correcto. Me dava te hasi gewoon die maas. Me dava te haya problema de cada hoekie. Anto me dava te bisa nee, ik moet dit doen en ik moet dat doen. Dus me começa a hallucinar. Riba e remédio nang. Anto por bisa kumi pora mi po kasi amele so me te trade in psychiatrie. Mi po kasi amele medically induced psychosis. So door die tante remedio to no drumi, ora no drumi lang, ja, ora no drumi botanya psychotische kenmerken. Klopt. Tanto mi dava gewoon bira, nou ja, me psychotisch, mi dava mira ku television, ta papia kumi, heen te achtervolg meer die snelweg. En toen je een punto kom je een heftige auto-ongeluk, dus in de tussentijd, dan zie je me miskana. Mi assim mi mes papia bombek, move mi curva, te come por a correr auto op den duur. Waarom laten we Draai te largo. Dus stop. Pero mo tatayando yun? No, no por ida mi nang eigenlijk bisami, zit eigenlijk essentie na eigenlijk bisami ku noting kuur, pas zomaar na no sata kiko. Zie, maar ook maatschappelijk in de zin van
Momento um caso, pessoa momento um caso adaptar para a situação, bota verslaafd na medicamento, que men tem todos sintomas, que bota cai de hulp aan de hoog. Nee. Pessoa bota botsta, met de bij die inhoudelijk botin we mo ku te yudabu, pero Ja. we mo te yudabu ku middelen. Middelen pa bo vergemakkelijk beleven. Dus maar je inmiddel, maar je kaas, auto, door kuna no lastig ta orbo noti diagnose camina bo pure que te langdurig of kortdurig, we je mo no te kennen toe. Ja. Dus bota valt dus wel een schip. Ja. Dus eigenlijk aan het valt is wel een schip. Ook op medisch vlak, pas op medisch vlak. Nou, medisch vlak daar een hypnosetherapie naar probeert aan. En toen komen een persoon ook te hopi fact gebonden. Bobby samen met een beste hypnose en toen met de verlamde rolstoel, met de keer waakbond en met de punt ermee mis. Wat kan ik zelf dan doen, want je helpt me niet. Maar die hypnosetherapie heeft uiteindelijk niet geholpen. Wat mij wel heeft geholpen is video's op YouTube gedurende de nachten met mijn medicatie te bekijken. Nogmaals, elk nadeel heeft zijn voordeel. En ja, maar kita move manang, move pianang, kana try mi rolstoel, mi yuta lanta baila kumi, en to mi pianang herstel. En to ja, asini mi takana trobe. Ja. Wacht, met die back toch eventjes. Geef me een naam kaas. Nandi ko nano por yudabu mas. Klopt. Dochter nabu een kaart bisando boku. That's it. Doe je mevrouw Saturino tot hier en niet verder? Zeker, wij weten niet precies wat het is. Het duidt aan op iets neurologisch, om specifiek te zijn, of iets psychisch, want een conversiestoornis valt onder een neurologische ziekte, maar ook een psychische ziekte. Maar zo'n conversiestoornis daar afkomstig die een posttraumatische stress, de negeerbaar stress, de corporatie shutdown. Okay. Pero es dat algo het effect bo neurologie, bo neurotische zenuwen. Dus het is iets lichamelijks. Alleen hoe langer de asina, hoe langer wel places de atrasa ding theorie daarvan merka aan Engeland sigumicita mas ver. Pero hoe langer de asina achter ku nanta kere bota ganha. Nou, dat tomava na sério. En dan moet je voorstellen, wanneer verslaafd, sin taco será, droom 5 dias, também sin de body lanti, en dan ben je moet me helpen. Sí. En dan mirele, pero door kubo no por constater, bota bisele gewoon. Juist. Dus I cannot blame them either. Bom por rabia kunan paso, na no posa mas kunan sa. Pero a mí toen ben ik dat we ik heb maar 1 patiënt. En dat ben ik. Jullie hebben er 20, ik heb er 1. Dus ik ga alles doen voor mijn patiënt. En dat ben ik. Dus ja, jullie zoeken het uit. Met de zin de YouTube, was in mijn research, mail, merka, al die dingen. En toen, wat het lastige was, party die verslaving, maar bij dokter, een paar weken, remedio met wat remedio die ADHD. Ritalin is in principe iets wat niet verslavingsgevoelig hoort te zijn. Wat verslavend is aan Ritalin, is de effect. Klopt. Ja. De effect que bota logra die tamas actief. Algo que nunca maakt mee. Eindelijk mee bezien dat je verslavend focus. Dus effect eten te verslavend. Wat ze dan zeggen is, we kunnen je niet helpen. Enerzijds, je zit in een rolstoel. Er zijn geen verslavingsklinieken die rolstoel bestendig zijn, die geschikt zijn voor gehandicapten. En ten tweede, niks is gespecialiseerd in wat jij hebt, want wat jij hebt hoort niet te bestaan. Ja. En het lastige is, bij internet zijn er zoveel mensen die het hebben, alleen niemand die je kan helpen. Wauw. Hopi. Een historie aqui, Stacy, met staat er versteld van. En dat também ma volg bo verhaal, sim, anterior, pero me espera que essa aqui lo sali algo que por ayuda algum gente que nepa sombra, ta hoop je erg. Zeker. En ik moet eerlijk zeggen, hoop je ahora me bij Kanta, tiene que acercarme. En dan bisami, ik maak hetzelfde als jij mee.
Maar wat moet ik doen? En het moeilijke ervan is, ik kan minopo bisabu, escucha mijn muziek en het komt allemaal goed. Ik heb ook geen antwoord voor je. Nee. En ik ben gelovig, ik geloof in God, maar ik geloof ook dat God je de tools geeft om door te gaan. Minopo bisabu keren den Dios, tur koste bire bong. See, pero me que handle something. I want to give you something, pabopor. En het is frustrerend. Ja. Nota ting wanneer bijvoorbeeld op je ting wanneer lotsgenoten dan ting algo nan kunnen dan bini junto tipo die kost na sine ku hindi nan ko amak algo por estilo mee tame ku dan por hanya enang porta luisteroor of een vangnet of iets in die richting. Vangnet wordt moeilijk. Luisterend oor kan, maar het keer ding in fase of de wijze waarop ik toen eigenlijk in elkaar zat, kom je dat op zoek naar een luisterend oor. Ik was op zoek naar een oplossing omdat ik mijn leven terug wou. En toen ik dat vind, ja, iedereen luistert. Ik zat bij de psychiater, bij de psycholoog. Maar het eerste wat ze doen is een boekje pakken en een recept voor je opschrijven. Ja. En dat was leuk. Fijn voor mij destijds. Maar op den duur, Mariparaku, ik heb er niks aan. Het is bij mij massa atrás. En tot een moment, ik dat echt penso, dan is het gewoon klaar. Met de bijsterf, als ik zo doorga. Dus wat toch hoe ze asina tanto de meer die gispa boke, po numb out bo feelings, no? Ja. Ja, nou ja, asina mi akay tamet, asina mi asalife mi addiction, mi riba vaderdag ongeveer 2 jaar geleden, 1,5 jaar, niet akkoord precies. Mi aya een heftige accident die auto. Maar boy to Tresbia, een auto. 120 km per uur. En dan taba dat in Paris gekneusd hebben. Mite ainda. En toen met dat manier, nou ga ik stoppen. Was het bouw die influencer die toen er medina? Bouw die influencer die is sorry medico die mag die korre auto kunnen. En toen no is non die droom. Net is zo'n Ritalin, wat die mag die korre auto kunnen. Pero ora bono bisami quanto mi mag. Dan krijg je dat. En toen ja. Mijn accidenten, die was snelweg en zodoende. Ja. Dan maak je dat Bibel. Wow. Wat een wonder, Stacy. Wow. Amen. Babi sa Stacy ku so ka inam commission di lokal na bisa ku boting babi connect algo ku ting te maken ku porta trauma nan ku boting anterior ku bono a deal ku ne. Zeker. Algo ku de specie babe para que tu ne je portata ting costan ku passa ku bono a deal ku ne. Goeie vraag. Vraag je me nou en nunca. Het zit als volgt. So doorko het asina tanto informatie met de conta e bovenste laag. Pero met de bovenste laag te local mundo tamire e onderste laag te diagnoses nang. En de onderste laag te met die complex posttraumatische stressstoornis. Es significa que ma pasa de cosas en vida ku minuto ni corda, en de pues un posttraumatische stressstoornis in principe te worden mira como cosa como militaire nanting. Anto nanta bai guerra, bomba bula, hene muri de een vecindario, anto nanga keer ko e beelden ng nachtmerries en dergelijke. Om het kort te benoemen. Een complexe versie daarvan te orabo wordt herhaaldelijk blootgesteld aan een traumatische gevoel of een traumatische ervaring. Wat wij, meeste van ons, van de eilanden, hebben dat meegemaakt. Dus het klopt passen, neglect, afwijzing, vergüenza, e constituert traumatische gevoelens. Correcto. En dus si geest, ik wil niet zeggen dat sterk, si geest no por cose, no por handelen, het effect gewoon op psyche, onbewust. En dan wordt het creëren een gedrag op basis van wat je hebt meegemaakt. En gedrag heet een winkelmasker, je gaat alles doen om niet te doen wat ze zeiden dat je niet moet doen. En dan moet de bouw hinterher een huisje eromheen. En wat ik ooit heb gehoord van een psychiater, het is dat bokasa traharibe een fundatie kunota stabiel. Kemen een tsunami te passa baixo bokasa bouw, pre fundatie en de baixo bouw. Dus bo fundatie te wankelen en te abota bouw bokas bom moet je berg, pas bo een bibon camina. Pero e fundatie te wankel toch. Dus assim bota queda
dan kan we bobo kaas. Mas non bobira pa bobo kaas. Mas fácil é bom menos kaas da bira. Então, quando paga tinha riba fundeshi, quando paga tinha riba é cosco da beijo. Dus, het is zweverig, maar met de spelers aan de compreender een beetje. En dat is zweverig. Dus als ik kom, zo'n Bijbel, de papje, die versículo, camine de bisa, wak pa botra, bokas, riba e fun, pa bokas ta tra, riba e fundeshi, kuda e barranca fuerte kuda Cristo Jesus. Mas você não tá riba je, is dat biblicamente, hè? Dus het is ook zo. Pas sombra, we poco in context biblicamente, we poco in context dingen in maniera otra hinder aan de bisele, maar dat is het wel. Ja, het loopt samen. Het loopt samen. Pas op, biblicamente ten ons principes nang, ten ons normen en waarden. En dus mijn normen en waarden en dat intact er in mijn kast te crumble, of het nou op biblicamente is, of het nou gewoon in de echte wereld is, zoals ze zeggen. Ja. Zie mijn foundation uit de bonte bong en dat beeld on de juiste normen en waarden. Ja, klopt. Então, eu vou botar bisa também, nós temos também des, significa que ainda deixa ser feito mesmo, bem. Então, het creëert een bepaalde vorm van persoonlijkheidsstoornissen dan eigenlijk. Klopt. So, je moet een persoon, je moet cambiar die stem, então, je moet een persoon, se persoon te proteger, e moet je worden assim dolo. Klopt, en daar herken ik me heel erg in. Minota, kere met die undissociative personality disorder, minota kere permite kere siku, hoop je die nosting een kenmerk, wat het detach is van je eigen ik. Ja. Wat je creëert een beeld wat jij denkt dat de wereld wil zien, of wat jij denkt dat het beste is om jou naar binnen te beschermen. Ik kon je nota bira niet meer en dat het niet bewust was. Het hoop je onbewust. En toen, na grande, en walkie dus, met de mensen zien dat meneer, verrek, verdad, ik denk eigenlijk helemaal niet zo. Het is hoe ik denk dat ik moet denken. Ja. En toen, ora waarbij me bij voelen, dieper naar binnen, nee, dit ben ik helemaal niet. Pero het is gewoon handig para me mostrar mundo esse pessoa, de sema cria como fundatie. Esse é mi fundatie. Então, mi fundatie is eigenlijk built upon onbewuste lies. Então, het is assim tricky, pessoa, bono que quebra bo fundatie tampouco, pessoa, bono sabe que botar underneath. Pero met de bonita siku, ora bota ga op zoek naar je eigen ik, stapsgewijs en op je eigen tempo. Ja. Esse é tão importante. Esse é tão importante. Pois aqui está aí upgrade, pois para mencionar que botar trading. Psychiatrie. De psychiatrie. Goed, Jos krijgt een met de stap haar zijn muziek zo. Essa é a bedoeling. Pero me trata de psychiatrie, sim. De comentar ele op je parte sobre ora poderia um tipo de trabalho assim, botar aí abaixo opi costam confrontar na com confrontar costam com abo mesmo portar não dele com ainda. Tá comigo aqui é trabalho aí. Omdat ik ze snap. Met de compreender. Met te doen een voorbeeld hoor. Met een cliënt que te sinta eta bisami ba mire lune. Die ham moet je kiri be lune. En de eta sinde e luz. En de ereta dat die dia en de apaga luz en tot a noite. Anto mi saco no de verdad. Pero me te comprender que te su perceptie. Porque no aganha. Solo te sali de luna. En no aganha, algo que nos toert te miren, het is tastbaar. Solamente er doen een invulling na ecos. Dus nunca lo mino juzgan ang paso. Destijds kom je daar wat aan wak televisie te kijken, Wendy van Dijk de papi kom je. Wendy van Dijk de papi beraad vanuit die televisie met ons televidente. Pero no come, het papiando. Kumi, maar weliswaar met ons allen. Dus het is een soort wat te comprender nos heen en aan asina gewend we betrekt dingen naar ons. Ja. Dus ik kon het gewoon een gradatie erger. Dat betrek je gewoon echt naar zich toe. Ja. Blame hem. Porque a sua wereld hij denkt de mais bonita que tem nos tudo que for. Correcto. Ja. Anto maneira bota bisa também Stacy. Nos turti história. Então, a história é por três assina tanto cos com que den esse coisa eta levend. Zeker. Het voelt gewoon echt als zijnde werkelijkheid.
Klopt. Het voelt echt als zijn de werkelijkheid. En ik denk ook wel dat voor mij het destijds werkelijk was. Nogmaals, ik weet hoe en dat klopt. Pero biba kuma bibe, juist, biba kuma bibe, dat het meer werkelijkheid op dat moment. Dus het is een kunst om jezelf niet te blamen en jezelf geen verdriet aan te doen door je kwalijk te nemen. Bamira Wendy van Dijk de Papi. Want ik had er toch geen controle over. Ja. Het enige waar ik controle over had, van mijn stopkeren mee, die dan goed leidt tot dat. Pues aqui me tá agreta, dopo me vai parte de música, me tá agreta com posa nós talanta, com o pensamento com nós temos que uma maneira, fora que nós saímos de uma maneira diferente, nós está estranho, nós não tá hor bem, tem que ficar com o pibia, help muito, o que mesmo pode mirele, com tá diferente, pode mirar com não tem estulpa cinta, posa pode diferente, antes aí tá pôr com o opinião tá quis para copy-paste iemand anders. Então, local me dá great die local puta conta, tá com, hey, Stacy tá, minha marca minha coisa aqui. Stacy tá, me tá, tem área e tá, me tá, wende adicto, e tá, me tá, wende ku tá, mira, cosco, não tá, existir. Pero, e não tá, assim, menos gente. Então, você aqui tá, assim, nós tá, sim, nós temos que, sim, valorar tur gente. Pasombra, pasombra abo tine bom awe, tani ficar como não põe abo tipo de coisa assim na ei. Como de? Bota mira bijvoorbeeld nós temos um choller, bijvoorbeeld, drogadicto. Abo não tá para que tu for de unda e persone abini, coita den e local que tá ei. Of una abo tá bayendo. Sim. Una bota bayendo, verdade? Sim, você ainda, Simos ainda. So that's life, but the sinta wak, pero bonza kutabo te nang mayang. En toen, esse me te kere tasi mas verdriet, ora bo yege nang tabo te chaler, bo dingu wak back en tu pensa, mayama, uende gwa mi mesa wo. E coisa tá, peso que pode bij carga, eigenlijk onnodig. Ja. Dan no hoes dat, of course, no stoerta, da wak en tu pensa, ja, no stoerting is het menselijk, pero beperk jezelf, conditioneer jezelf daarin, pensa que dat kan ik ook zijn. Weet je? Dat kan ik ook zijn. Die mag je pensa, bo pensamento não. Just don't speak it into existence. Você, Stacy, é parte aí que você pensa que nós vai seguir e cancionando. Me dá é muito importante para sombra, bote parte que nós está ordel, nós está op ordelen, gente. Então, me por amar me grupo nandi gente moe camina, nós está bem junto, então, de tour denominação, de tour grêmio de trabalho, of status, whatever, pero a pessoa na aqui está sina not oordelend, que men niet oordelend naar andere mensen, então você ora bota junto com não, da maneira bota biba de outro mundo. Heerlijk, vrij. E coisa está dando força. Então, me dá é coisa algo que me que trece para mim nacional, minha nação, para sombra, é dando força nos teisi cada dia que nos bem junto, você então não tá ordel niet, ordel niet. Então, bota mira é amor, é environment, tá yena com assina força. Você então como porta bom mês, como postel bom mês gewoon bloot, met je como te bisa bo debiliteit nang is por weet je niemand heeft er een oordeel over en de cosita algo asina poderoso que nós tem en de comida quer tá bom para nós começar a activele mas maneira te bisa nós tudo sempre vai ter coisa de bisa pero no momento que nós tinha ativa e niet oordeelstukje ja wow. zeker en het is nou eenmaal zo cool. Weet je, ik heb ook wanneer ik iemand zie en zo, minataya epaya leuk, ik kom ja. Pero omdat die nodi, mane enlighten no, es esto gewoon un pensamento que te pasa de moca ver, la que pasa sigue. No sturtine, é mais normal, no me não avisa que ineens não tem que judge because we all do, mas se não nos nota gente, pero leave it be, like pensamento passa, então não se Sim. Pois se você não sai na sua história,
não por judge por só bota gaat vanuit que você sua história, pero não sabe sua história, mas sabe já me sabe que sabe, comportação no momento que bota para a parte de 5K, comportação opiata de door um pensamento of gevoel que ele tem. Então, se você vai reagir a base de comportação, então você sabe for o personal da bini, bota oordelen dat we não podemos ter toch. Então, sempre tá busco, em verdade, nós temos que stop e sinha, compreender sinha e conhecer. A mim onde tipo canção, não me tá é canção que onde canção não só tem diferente como a coisa nós vai dizer, pero onde não como tá sowieso great, sobre botar como essa parte tem esse aqui, tem começamento, nós vai copiar dizer. Se você quer que manter logra nada de movida, por não te vai vir é coisa que vira, vai ir caminhando porque chega, agora bom, tu ainda tá tipo passadinho, tu ainda tá tipo mira, não sonho, não fail home, tu ainda tá tipo mira e amor na vida canabai, tu ainda tá tipo finti na coração quebra, nós turta tiene, tá volver. Si bon que nami, lo que la nami, bon po vinstrova lo que pinta guarda pa mi, si bon mirami, wo nangani, saco bombona nunca lo no por cuidarme, no quita mi tranquilidad fue mí. Yeah. Esconde sentimento pra fora, tanto de louco pra donar-me, ora pra tumbar-me agora. Mi mente tá pensando em no, mi coração tá traicionando-me, esperando boy amar-me. A comida cara me ora, saco me no abandonado, ora mai amavo ai ora, si nunca me no tende tipo, samilo no tomavo malo, no tomavo si bon que vai, lo que la nami, bon po vinstrova lo que pinta guarda pa mi, si bon mirami, wo nangani. Wow, tremenda canção. Agora nós permitiste em segundo nós, a canção aqui, letra não, se vou mirar-me, para nós sair não, ofende não que tu mira nós, e onde canção que sai, Stacy? Ik kan zeggen dat eigenlijk met de ames escrever, dat mijn pareja escrever, dat wat dat bezig met la papanha, anto, na que da sua tranquilidade, ela mandava uma voz para mim, a ti, escute, que você pensa de saque? Eu falei, wow, I love it. Anto, assim, ela, nós vai sinta junto, anto, ela começa a escrever a verse para mim, Senhor, lo me dá um stop, pero ela escreveu ele vanuit a mim. Dus de kost não ame te bisa sempre letterlijk sin Dios lo mino a dar ni un stap que men letterlijk que men mi curva mino a dar ni un stap sin Dios la que vida viene to masigi va para atrás aunque mi asigi mas mi cas mas mi kosnang para que usar remédio to pues me te queda va para atrás então assim ik kan tike a start de kita verhaal então ja mi levensverhaal. Então, assim, nós queda borduur samen erop. Então, ipa bomiu, sempre lo me curva, mama estimava, para mim, me dá situ coisa. Então, ja, het eigenlijk letterlijk gewoon ook met de papi op een dagelijkse basis, assim, a bordo hinkading in muziek, no maneira que eu work. So, boti ko yung amber, quanto ay ting? Jesus ay. Significa ko, boting bayo yung baso tiki yung. Sim. Quanto a nossa temporada aí, pessoal, muito bota mencionar não, bota mencionar o eu agora aqui. Como bota descrever a temporada com Stacy vira mama? Zwaar. Me tava com jonge moeder. A temporada is wel op een tram que tá zwaar, dus op New York. Is het de masker? Me tava com gente comigo que tá cliché moeder. Ik wilde gewoon echt per se thriven in life. Me queria gewoon acabar mijn studie. Me queria gewoon te cooperen.
Dus Miami U, dus we uno wij sige studiam, maar haal mijn diploma, sige bij eindigde na universiteit. Pero helaas, maar ja, met de stop. Also, het leven was gewoon niet zo makkelijk als dat ik dacht. Dus ja, in één woord, als ik het nu terugkijk, zwaar. Zwaar, anto, mas zwaar, pas om je dat te riparaketa wat zwaar. Erkend eigenlijk. Ik had gewoon niet door. Ik ging gewoon maar door. En toen, ik moet en ik zal en ik ga studeren en ik ga dit doen en ik ga dat doen en het gaat me lukken. 3 baantjes met een universitaire studie en nog een kind, maar toen wel alleenstaand. De recipe, toeval, gewoon zonder elkaar. Dus, het was gewoon voldoen voor een crashje. Ja. Então, ik crashe bem também. Não é coisa que bem depois, hoor. Dat in crashe in de tussentijd, depressies en zo. Dus, ja. En dan mensen naast nee, sobre wat mensen nou een paar keer op mensen bisa workaholic, winde kuta zedor, winde ku nota tene nota give up, te zie dalbai. Ora mensen nelle cine, vita che è differente e da mi kuta escuchando, kuta bisa after mirando bisa basa. Met reconocimiento de Stacy. Mi può immaginare, mi penso, se sei nostro land, con emi, de che hopi di nostro tona young, cu aqui, bij Holanda, bot bij halbo studie, bot wij algo para vida para sombra bonta. Bira men un jenga na efo, cu assim nem. Então, ambo quem eu recibo em Utah, bot um take care, vi pessoa que come, like na no ganha, maar de maneira que het wordt overgebracht wordt, meneer, oh God. I need to get this done, pues uniendo bien vista a mí nada, como a falta en vida, pasó así. Ja. Pero pensi buyback de temporada of zo? No echt. No, niet in mijn momento, no, pero toen was ik al rond de 25, 26. Kom ik bij show, pero temporada no, pues Holanda dat was Hollywood para mí, studies, studies, mogelijkheden. Ik kon, werken hoeveel ik wilde met mijn diploma. En toen was ik toch afgeschilderd vanuit mijn jeugd als zijnde un camino que o me sentí na pues yo observo o vivir así. Ja. Dus, sí. Ja, wow. Ja. Nós vamos com canção mais escutar recém sim. Então é canção que me dá minha escutele ave pro me bia segundo. Mas escute fedila sali. Espera, vou não vir back. Passo vida assim a mi compa sigue vai dilante anto quibre coque sin rack. Mas que Kiko não se passa den. Pa espera lo me queda cubo. Pero lo me tá aqui now si no pega ainda demo mundo. Danke baby. Danke bye. Babin passia mi de mi life, mi ta subieruta y cada mi soa, paso mi pasta balmas unos dos, danke bye. Mi ta spera bono bim back, dure discussion cu a daia costure e alusivo a switch a mí, ta hora pa mi vai dilante. No tem nada mais pa buscar cerca boa, mi futuro o que cita mio, bota parte di passado, pa quedar disso rato, ni na mi no que wa. Wow.
What a message. Bota cantando com alegria, pero para não ser sincero, na momento não que hindi nang hope de nós a mga tipo de coisa nang assim também, algo mais duro mes, sobra a persona e não teremos vida mais, me saco hope de hindi nang que tá mirando, a hope de nós a mak me e danke papi babai, pero me saco or la paz das é doloroso. Quando nós de canção que Stacy. E canção aqui também over die mijn ex, quando eu tava mais gezond para mim. Mas não estava de hoop de relação echt hoop tóxico, tiki, echt tóxico, losse handjes, quebrar-me mentalmente. Então, op een gegeven moment, ne punto que me da en vida, que me da contento que ela viene en mi vida, pero me da contento que ela vai também. E coisa que ela sim a mim, tá gewoon speak your mind. Ora coisa da bomba abo, part your ways. Não quero dar uma chance. Aceitar o qual ainda tá sim abo. Ora lo qual anda mostrado, sei de coisa dat is het. That is the reality. That's the reality. Ga niet invullen, ga niet wachten tot jij het mooier kan maken. Zoek geen project, we zullen zijn mooi busca project para nos better the life. Don't do it. O project aqui. É project you indo met het project. Dus we work on something together, pero nunca no vai para 50-50, vai para shing. Anto ora una de shing di su mes, anto abo de shing, we join bij de do shing. Pero 50-50 de insinuar que um party, que tá mes com uma de hiena. En dat gaan we niet doen. Dus ze gaan je altijd teleurstellen. Ja. Anto, een teleurstelling, dat ben waarschijnlijk erge mate, dus op het settle. Wat een neem aan wat je krijgen kan. En dan moet je gewoon niet doen. Dus, een neem aan wat ik krijgen kon destijds. En to lo cual ma eta wat een wende, que te hopi tóxico, nogmaals, met de agradeci, met de contento pehende, dus no shade. Pero a persona não estava bom para mim. Estava hopi abusive, hopi verbal agressief, lichamelijk agressief. Então esse é quebrar-me, então até nem me atrás. Aunque tá me perto, tá coisa não comece só de para mim por trás que diga não assim aqui. Pero als ik terugkijk, denk ik, het had eerder kunnen eindigen. Pero dank je bem, dank je bem. Stacy, que hora estava te momento anto ku babisa awo kita klaar. Kiko pone bo tuma e decission uiteindelijk. Eigenlijk me hace een laatste poging om met dat in rolstoel ke persona. Anto e persona dat wat hopi trots ku e pora duwme rond in een rolstoel en heel lief. Maar e persona dat met dat e mesmo persona que tá ora met dat gewoon normal. Ela queda é mesmo persona agressief. Então se você passa coisa nem coisa assim kwetsbaar, dan hoor je niet in mijn leven. Zo, ik heb geen tijd om aan mezelf te werken, aan jou te werken, aan ons te werken. Ik kan niet. Dus een hang met de manier, weet je wat? Even doorbijten. Until I did it. De 2009. Ja, it did not work out. Então me tá contento. Wow, great. Sa Stacy bo historia, wanneer dan je mele kinanang ervaring deskundige. Zeker. Si mi mira rondo di nos, anto mi te kere kuting hopi di nos kuting kumi mesta me mi historia di mi mes vida, mi te kere ting hopi hende mue, so amita papia pende mue, mi po papia pende omber. Kuting mester di ervaring ng aki pa nos porta e persona ku nos awardu crea pa nos ta. Sí. So, sombra ting hopi di situatie ang kita sucediendo. Anto iedereen doet net alsof hun neus bloedt. Ja. Anto nos tapone nos masker op, nos meneer Pacolmo bin corona. Dus mensen, tambe de ayuda. Ando tien stuurt de outra cosa, tambe que te ayuda nos.
pero uiteindelijk de bottom line is que nos mes identidade nos não dão uma chance de biba. Não, então agora nós deal com ele, não acostumar com nós, mas nem nós está agora, então nós temos cambia também, então eu tenho que funcionar, mas nem não conhecer, porque não tem medo para não bailar gabo. Então, heb je dat ook weer? Ja. Preta pone siku ora ku depois ku conhecer partner novo, e partner tem quase o trabalho para lograr ganabo sobra bonota. Seguro. E partner tem que echte brinca para compreender me. Então, deel com me vlagen aan die niet vertrouwen en vlagen aan die achterdochtigheid. Dus oorweg het hoop je lief, Pabo, wat wil jij van mij? Je kent dat niet, hè? Nee. Dat is onbekend. Wow. Daí tem uma outra interessante. Para adolescer, nós trabalhamos canção, duas canções máximas que vai de essa aqui também não vai ter como lá buscar. Sim, nós trabalhamos canção mais. Maccabi vence batalha aqui. Lastei. Tá me mesne cruzada aqui. A trobe. Eta volver repetir. Minsaki coeta. Porta-me a falhar. Diablo que sigue juega aqui. No por después es que move de círculo. Si me dune un chance, es que por vaquita mi cas, mi fe, mi paz. Diablo, vacía de nos fallonan más que abono. Así nos de círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso, círculo vicioso. Círculo vicioso. Sí. Círculo vicioso. Dat kost lang nog te passen ding. Eigenlijk, bij de 5, de swebo meeste bin back. En dan wat meneer, oh my god, mi no acaba de passa de coisa que acaba de trove também me trove, sendo que não compreende que seja level 2 of level 5, die mesmo les, pero wat ik cozinha gewoon para integreren demo lifestyle. Veel wat in cozinha significa que não tinha ainda onbewust. Dus ja, gewoon deal ermee. En dan move on. Ja, het is lastig. Het is lastig, ja. É canção que você escreveu, né? Eta candica que existia Cycles na inglês. Jonathan McReynolds. Pero nogmaals, ik zeg het candica nou eigenlijk het círculo vicioso ta hetzelfde als Cycles, solamente in verse nou. Not per se hetzelfde. Met de papier mas vanuit nos en na Maccabi vence batalha que laste, também mesmo ne cruzada aqui. Ja, ta mas men nos ta papia. Ja. Ora mi tem uma canção, tem mensagem dentro, tem certa canção que você escolhe, mi bisa que você tem missão dentro área aí, tem algo que você logra, tem algo que você transforma. O que está, Stacy? Eigenlijk kom ik breng mijn ervaring over naar anderen toe en op een zaken met de hende en met de leef mee kubos nang en met
compreendemos lang. And it's okay not to be okay eigenlijk. It's Wow. okay not to be okay. Ja. Mhm. Ja. Ja. Yes. Ja. 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 Pero door como um artista, você bota uma piel op je fácil. Pero bota um artista que toch te verwacht dibo certo comportação, te verwacht dibo certo norma e valor, te verwacht certo coisa nan dibo. Como mama, het is toch een of andere manier toch een pressure aan de ene kant. Zeker. So, bota umende, na Holanda você bota BN'er, na bota conheci. Met een Di beetje. bo casa bota be conheci, você bota hasta na voice, ali be a decidir que também canta hasta bo younger, trouwens na kita turcos die voice fez também, pero é nada mais die voice. Nada, maar we busca pa minha ora ba canta, nada, gewoon deze video werd verwijderd. Ja, klopt. Alles is weg. Klopt. Met de keer dat gewoon pa laga costa aqui bij zus, pa después portan aan stigi, pero met de keer que essa es una kilo sigi más sí. No, me tampoco te quiere. Me tampoco te quiere. Pero também ficar assim com na minha das duas perguntas de uno, pues me quero de pergunta eigenlijk se di ku na momento ku botar artista, ku botar conheci, também tem pressão, mas na tem opio orio bo. Tem opio ainda tá cubo, pero bosata meti opio ainda também. Não tá cubo tampoco. Klopt. En aqui precies te pergunta, sei para falar? Com a bota gaat cune, pa sobra bota bisa hoy, bota bisa ku en verdad po porta bom mês, bota bisa importante pa, it's okay to not be okay. Pero inang mês como artista conheci, ta turbia po poder mostrar como não tá okay. Vale, me tá contento com o meu manager. Passou, meu manager tá deal com het scherm me af pa tipo die kosten zien nee. Wow. Het hou in de gaten. In principe bijvoorbeeld views met hou in de gaten, pero met de keren comments als een kosten negatief of whatever, dan kom eerder terecht bij haar, zo zij houdt het in de gaten. Zo zie Ami met de heen is met je bij lezen comments, oh je bent lelijk, oh je bent dit. Met je bij lezen het tast aan mijn ego. Pero mijn manager houdt het in de gaten. En toen het brengen zeker mee op een manier wat genuanceerder van Stacey, boek make-up, mensen het outro, klaar. En dan hebben we necessariamente en dan avisa ku make-up, no, het cote en toen het sarupa, het zowel goed voor mijn carrière als voor mij als persoon, kunnen het schaadt aan mijn corazon. Dus in dat geval het scherm mee boom af. Wow, het hobby bom. Het contexto me gostei também sobre em verdade, se bom não tinha sei, het hobby profilo sobre het hobby, en het hobby hard hè. Ja. En het hobby hard, então se bom não, então a botar meta então het querer ku door ku bota, dan te milago para inanan ku en het doet je toch niks, pero nee, doet het zeker wat. E nós chegamos na parte final de nossa entrevista, mas aqui nossa conversa, eu tipo coisa na copa. Wat ben je de Corsal? Kun je nog verwachten naar Corsal? Eigenlijk, met de urbano die cele, hoop je rustig aan. Mijn kerstje, mijn manager, ben verrast. Mijn doodtrekken, maar is hij met de echt in zo'n man. Maar in principe, met de beschikbaar, of course, ik ook me gusta más dat tiene Mike de mi manga to canta. Dus mi hay chance, seguro lo vos a mirar mi no show. Pero no es la que se ding, man die manager, dus kwam kijk met de weg in video zijn, dat precies. Pero moeten wij op rust zien? Zeker, oh ja, lekker aan het strand. Ja, lekker aan het strand, ja, zeker weten. Stacey, opibia, ora nós temos invitado para nós, top importante para reconocer persona, bisele também ku é shine light, abo seguro, tem hasta cantante nan ku ma papi ku neko taba te abisami eta subi, het que taba te também, ku abisami ku eta kyk op jou, eta bisa sneki, moet je merken eta sina bezig, eta doen nami inspiração para me seguir dalbai. Eta kere ku ta bom pa bossa ku
hopi ainda tá pensa tá wak bolo qual que bota sendo e maneira que bota pensa tá movendo o último tempo não então agora como técnico tá lasto 2 anos aqui meeting só isso wow It's a God-given talent. wow Thank you. Amen. All the glory belongs to him. Given talent. sim me tá ele algo assim Seguro. bonito stage então me que bisa na mostrando não que em verdade a geef aan que algo que steeds significa para não me que mabu danki então me tá benieuwd uma pergunta que me hanya também tá batata que steeds tá pensar de cantar inglês também outro idioma of the papiamento só tá local como que da canta Me tá pensar de seguro cantar outro idioma, Nederlands, zeker. Maar zo, nou ja, dank je net je zei, zijn wij in Holland, is dat pretty good. sim En Inglês, en Inglês, of course. Dus het is een kwestie ainda die aftasten en aanvoelen per ook die premier me okay ja Sí. wow El mensaje llega. Juist. Het is belangrijk para mí en een banco me ribe a journey aqui, pessoas. Tanto van me Amerika, então americano vai com vakantie que são, me diz que, do you know Stacey? Nee. é verdade Tremendo. que nós vamos de Stacey que mais tem constante em good bang tem cantica não que tá viniendo tem constante bota basic algo que nós põe por primícia que tem constante na caminha Sim, tem constante. Tenang gitu, pakai manager. mira vou tomar de baga Don't talk things that you don't have to be. manager vou papi manager Sí, ti mandi papi. oh thank you manager Sim, tem coisa na caminha. Aqui 12 man. Oh, hey, kijk. Komt er weer wat uit. En to is echt een kandiga kuta na mi corazón. Dus kom aan en luister er goed naar over 2 weekjes. Oh jee. o que nós vamos verwachten qua Maar genre. que nós vamos verwachten Sim, voor nu, sim, de bomba bokeda stabiel. En de bomba bokeda ding in mesung route kuba batata. okay Dus zoek Kizomba is. okay Nog steeds met een boodschap. En echt nog steeds met een positieve boodschap. En letra pa met importante. Que men mi letra na. Sí. bosso of sobre of comende muito cubo of que nós vamos verwachten Miso. okay Miso. Una number follow bo Stacey Instagram da Stacey.Saturnino. Stacey met een E. STACE Griekse I. En YouTube da Stacey Saturnino. Vooral mijn YouTube. Go follow my YouTube channel. En Facebook da Stacey. ja bon hey dankie abo echt die coração seguir lo que acontecendo nada contra aquilo Manager, nanda pundra kinamba po no show ni Avila Hotel. Amar kumintay. Oh yeah. Wow, dat gaat echt mooi worden. Leo tu ko pa regel Leo. Kala ko po mes ko Leo, botan ko sa o ki pa regel sa Avila. No so connect porque Manager. What's the? Me depende. Wow. Pabo mira, pero vos Stacey de verdad nos tiki cantante nang henemue kuda si impacto do abota uninan. Anto mita hopi contento paso e mensaje nang pamita mita hopi importante mita hopi basari ba letra anto com positive message anto zeker e inspiração e ervaring dus nos tabay papia sombra Sí, no está mira que no está hopi. Sí, éxito y Danke. No está mira que nada também Janine. Sí, Janine, di tante também prima, me disse da mente. Janine Til. Oh, ja. Sí.
Dus Stacy, mita de mi party. Stacy tem algo de Rihanna. Oh, Sim. ok. Nou, dat doe ik het voor. Hey, Stacy, mas já danke mesmo para a Danke. entrevista aqui. Sim. Eu fico contente de por conhecê-lo. Então, nós seguir follow. Então, nós temos seguro que o qual que está na caminho também tá algo grande, siga que bom trabalho. E canção que você canta, então, é pessoa que você Sim. tá algo hope great de por a conversa com você. A noite. Danke. Saludos novo manager. Danke por receber-me. Danke por tomar você tempo para conversar comigo. E me desejamos feliz noite. Então, saludo para o manager. Sim. Um saludo especial para o manager. Manager, danke. Danke para tudo o qual que você assim para Stacy, bom trabalho. Jammer que bom por aqui em pantalla, manager. Não, outro dia, é culpa da pouco cansado, sombra água, não sei para mais duro mesmo que Stacy. Mas eu vou no Stacy dela ainda foi 6 horas de manhã. Uau. Okay. Então, é dia da manhã, o duro que vem de menos até que aqui vai. Danke para tudo bom trabalho. Tadi compreender, você que me dá um upgrade, seguro. Ora que você sabe sobre como tá proteger ele como manager. Sim. Então, você tem uma confiança upgrade de manager, então esse me dá great para sobra. É tipo de coisa que você tem que tá waco, tem que mais ferro, sabe? Não, isso aqui sim. Então, esse tá great, como tem bom manager. Então, espera, nós pronto lo sata quem, então, tá conhecido assim, uma ponta. Ainda pensava um pouco de nome, porque eu tô o manager. Carlino Rodrigues. Oh, yeah, sim, mamira, verdade. Como lá, Sim. Nota de. Nós temos um dia não se invitava. Nós temos invitado de cena de manager. Para treinar compreender. Outro cena, não? Sim, um hobby interessante. Hobby interessante. Hobby great, então nós lo bem back. Cerca bom manager. Farlin Rodrigues. Me também vai corso. Também corso, me. Vale, ori afilatas quase seguro, ori. Não, leo, Xandana corso que tá pendiente. Stacy tá viniendo na caminha. Você não zoek op seu manager, pessoal que não sabe se tá quem que manager ainda conhece seu manager também. Então me tenho pizza, me tenho pizza com Ross sa que nós aqui na cantante. Ross tipo, me sniki no, e também waku. Ross Drums. No Ross Drums. Ross Mes cantante. Ross que tá canta. Sim. Nós nós ponemos em contato para sobre também cantante. Wow, tremendo cantante. Sim, nós estava tendo Ross de nosso programa. Não, em nenhum fala. Feliz noite. Danke. E nós está keep in touch. Danke. Feliz noite. Wow, esse tá bota Stacy. Wow, tremendo. Oh, você aqui que tá mami, que tu vai me tá great mira. Ora que nós todos nos talento. Com nós sabemos nos talento, com nós de usa o qual que nós arranha, pero também com nós tá gat com dificuldade, com tão duro de vida, pero nós não tá give up. Nós tá que tá perseverar. Para sobre nós tem meta. Para sobre na vida se porque fa, isso você que te passa coi, ai não me porque na mais, então olha, porque das sneaky numa. Pero Stacy não a entregar. E não a give up. Não ela aquele gewoon algo incrível, me casa. Não, mas de caspi se gewoon que nós cuidava, Deus. Suka marait. Ando nós não tá papia de corso aqui na nacional, pessoal vivia. Nós que tem história na que no turene tá querer com na Holanda aqui na. Tá rosa gera manen schijn, que men tá aqui tinha oplossing. Dus aqui namos ang pumila também, que isso aqui não tá passando aqui também. Então, mas nem você bisa no give up. Dus a mim não por papia para sombra de caso aqui me tá eco tá uma situação hopi duro. Então, vamos ter de wilskracht mais grande mês para borrasi, el qual que Stacy que ahasi doorzettingsvermogen van hier tot oneinde. Anto ku awe, depois de ano e meio, para bisa 2, Stacy está riba su piano, Stacy está cantando, Stacy está bezig, está usando el cual que Dios ha dado nele para esta bendición para otro. Anto no solamente con su canción,
pero uma canção com mensagem para dar bendição ou para dar luz para a pessoa que está passando nessa situação. Que vem de petje af, so Ami zal het niet na kunnen doen. Anto, met de keren dat die maas staan, maar zo nog die hoop doorzetters naar ding, wanneer een pia passa nossa papia ku alton pas. Dan met een hende ku bosa doorzetting, dus nog tien diferente hende nang. Liebe mundo aqui kuta ciele, per Ami te bisa awe aplauso para tudo de nang sombra. Nós cada não por comparar outro sua situação. Que mande a mensagem que você se trece está com algo tremendo. Me dá hope e contento de poder ser conhecido mais de acerca com você, anto o qual que está sendo tremendo manager que tem também, Falin Rodrigues, pues tampoco conhecer de hope outro coslang, também uma pessoa hope tremendo bezig. Dingen parte nanku eta si dia nos lobin com ele mês pa sombra eta riba su mês também tá shiny light que mendi wow esse lota to be continue vamos sostener outro ora mira ende que tá se algo que tá canta e tá baila o sa acer que ele dice não como bota bom bezig moça muito tremendo bacana bonita se botar caminho botar perguntar se algo se mira mami. Se você um caminho, você pergunta se algo, acerque, tu não é um cumprimento. Sim. Você sabe, você muda que pessoa. Você ouve viagem, ora, você não sabe, tem que conhecer passa, para por assim, o que não está assim. Então, tá muito importante para nós pensar, eu comando um skateboard, bom, você bang, sabe, não sei, mas nós mesmos, na pessoa, não tem um botão, bisa, boy, corso, a mim, de Holanda. Pero bang actuar, bang hasi algo para nos próximo. Você sabe, o programa aqui é bedoeling tá para nós trazer nos adelante, nos reconhecer para sobrenato shine light. Pero também por assim algo para outro. Você sabe que será com canção também de Stacy, anto para nos pobista até outra semana nós também tem tremendo invitado também. Dus wapo não pode perder esse tremendo testemunho também tem testemunho também é pessoa que também tem a perseverar tem momento na hope difícil nós também mencionar seu nome pero outro semana the shine light não pode perder assim me favor share o programa aqui pessoal me quer que hope outro gente também vai programa então bota disso com o botão bota share anto lega essa questão que também lo que vai porque terminar com canção outro também de Stacy anto até aqui No
Wow. Esta noche, Nada, un placer. es maravilloso poder. Ando feliz Dia de Rei. Amanhã, com Deus que celebrar. Seguro, seguro.